Muntina kana mi piti ho jau si chule tuni press conference hong ki bola hinvedi ho jau si ke ma domang ho ki president ke so general headquarterin kalim na salam kan pi bin hi tuni press conference hong ki bola na pen hi thildang hi point muntina kuki yu cha te chen na jau sa lungel hong ki la khomin aniki sei ma bangin larger meeting wider meeting hi lam kale kampo pia ki boarding hi ti aniki sei chu tu ahung lungding 21 October 2025 Tuesday ni le meeting umding hi ta ji chun hi meeting hi M Songil committee hola umding 10:30 le meeting umding hi in hi cha hi năm ngày lưu sĩ hồ sau pa cái hẹp bồi mấy âu xin ilung thôi nó hồ âu xỉu xây kho mù tin ngày kho mù tê tì kê số yes kiwin program hong kiwung ji in hi cha hong là chị dingin tìm na hong kinin hi check-in gun hi kin lo pi ta ai gelova inam khon kho di go hi tu di kho a i sei chet lova hele ni ahong thong ding ni kho a hi ikisi naw tam ding ai je en nu naw chapang a hi lo le to mon nei ke hi society a ti gelova holang hin tin ho hla hin tin mei thai chaga hin tin koi hi jong le tu ni ni kho phat jane he ko tarin ki do pi hi che stay sa hin sei lova hele ni kho khat le ei ho ki ka a lung thoi na le ai lo le lung ki thap lo na tam ta ding hi ji in gel kho u hi tin ne le cha a hi lo le sum le pai za chom chom to vet be lova hi che inam thu hi isu fel wa hele ahung lung ding ni khu a ei ho keu hi lo wa khang tha ho chata le abana generation ho adinga jong lampi phata hoita sim na a hi ji in tuni ni khu in gel phaki u hitin ki gel thau hitin hiti a ium sangu hin kal khat isun theyo wa ibon wa din khana I din theyo wa inam khan kho hi isu tu na dingu phat ki jan pe cha hi koiman tha so lo wa hung pang che dingin jene he ko terminin avel in ngai lu na nei ta in ahung ki timin a hi chule hichinia hung pang ding chu emle ho a hi in KC a hi in SO a hi bin a hi ilung thoi no ho dau si hi chune tiang le sei laba na ding in miu si pha ta hang ki wong din tim na yong ong ki nei kin hi hi chini khuwa hi mi za chom choma to vai ke hop na a hi lo le mo pu na za chom choma pa na mi ke ko lo na pin hi ipisi ha mi ti le mi tam te in MLA ho in ipi bol ham ipi bol theo ham chata le ipi ichan ge age yo tam ti henom jong ding a hi in chugo ke hello wa tu chan ge a suspension of operation ATO political dialogue lama to kisaya lam kai hoya hung pang de hi ji in ama ho kam chang ta iza uwa I het thilo ho I het thin theyova chuta le phadingai gel ho jong thumop na phat hung ding a hi chuting ta le CSO la a hi lo le society civil society ho la a ei ho ilam kai ding wa in thlen do o ei ma pui jingo KZC Kukizo Council ama ho ngel ta jong hum panga mi pi ho he a hin hil chit ding hi ji in hi chini khu he ni khudang to banga gel lo wa a hina bang ta a iman theo wa tuni ni kho a I chut hilo I ho hil naw om kha a hele ang thung ding ni kho a so ta pi e ho dinga ki pal na le kana a hi ro ki si na ding hi ji in hilai hi chi thu phun ki nei hi a hi lo le tep na ki nei hi sang che a gel kho a hung pang ding in available in team le het sa a hi people's movement hi kon a hin lam kai hin ham kon spirit about the ham KSO general headquarters spirit about the ham hichi movement iti te nga hele movement hi KSO general headquarters ki building a hi ti a hung ki hichi platform ke hung ke do a hi pon a hin la hichi hi assembly general assembly KSO in ani ki nei namuna nam khan khoding pu na le ngai lut wal ji in ipi khang tha te hon ipia panila the ding hom ti a thu ta agil ta ani ki gel lai chun I he do hi ke ba a chata le tha kha I je thein ding win
a he ho to a he lo ho ke ka a hi palaya panding ti lungel ni ya hung ke kal su ngi in hi chita banga chu tua ai ho la adinga civil society ho adinga ilam kayu chu KZC ani ki heng do ta sa amo ho in achi pi zom jing dingo a hin la zit leve a hi lo le ichan ham khatna hoilai ham khatna pan na thei pan hu na thei a KSO jene he ko tarin pan ke la zom jing ding a hi ti vet sa na a hi chi hi hung ke bol hi e Next question. People's movement hi ile che ha pan dinga na gel ham. People's movement hi iti achi thading ham iti teng le ke het khil na zong tam ta mintin adon budan zong za chom zep mintin a movement ni ani umjing a hi en hin la people participation zo iti di wa hi a people participation zo hi a theina dinga chu nang ma in pan la theina dinga chu tu chan hoi lai ige ham ti ki chi an par na het lo wai le pan na lak bet na hat ta an la theina dinga chu tha ki je be na dinga hi chi to on hi ki nei hi People's participation iti ting le. Mi pi tam ta ang ki su kom ting le. Mi pi la chu a se bol non tin ten zo um ji. Non violent king chu itu pi pe lo song le. I ta bangin non violent ningen pan la song le he. Mi pi la a khat le ni si a violent hum kha ting le. I ta banga handle bo dinga. I gon tu na a hi lo le. People's movement bo na dinga road map hi. I ta banga sim chai sa ham hi lo le sim lo lai ham. sim chai sa a umme bang te pung ka ten hi jong le khunung ahung thung ding ni khu a hi I chan ham khat na democratic ta le dan pi Indian dan pi to ki zo ma e hon panila be thei wa cha ta le ha be che na dinga tunia I bolu hi akal khat sun na hi tin kala ni